Ah, hmm. Tapi yang kan tak. Mbak pun tak pernah. Tata basa. Ngaruh sini ngapa tengah mood NPP lah ngah. Si club si. Em kadang belum kadang hingga pelan jengah ada meli NP bandang bangga kesan NPP ro. Ah, Namar bolong bak. Kumni pi namar perkat di makang hi babat ya kaboran. Long impen ya di kat balak batkahi tang bolong nangira lang skill kelapa tu lang entah tang kumujengah. Long ijing imbrio tu lang idan bila kata kapelan benong ba bangir kat borlang kalau kata ada. Tang bolong baya kata pepe lang kalau ngumlo. Ngantas lang tengah dia kayak mud ang pesan NPP kan. Pesta pegawai itu long ba. Jangan mas. Lembar bolong bang. Kumni pi ngaperkat juga ang subuh mentara kersan praru ngapeng ibadan umi mentoy dah. Betul kan? Ngapain ngelong badan long ngampat ikut tayu benong wewe lu. Bangampat dah ilir hir kain bolong bangampat dah sana ata. Tadi compare ang taang baga kli terus tuan baga kli bardan ngapit ngelong gadang lah ke kli plus tuan fe. Namar kani kam nungjit bikmat kani la dafi perkat bah. Ampo habri ba perkat sani baham kani long kam dei tela banong kata kam ke bang man suijit yo bisa san spa sejar anda perkat bah ta kamut ya kari kejat berdui cungi hap long kani hap perkat jana ya ta. Amar rasala sisiam subuh nuk sapi umpul ada akan nanya gipor sisiam subuh ladan him nuk sa kumur paru litur be sini supo mikaliang ni. Te kumulong bastang maka NPP hi long balak ban be. Tang balong tang bagi NPP ru long ba kakli ijong kiru ki pada kota do kata. Kidang lahi ki bana bar berketul adu mentawar NPP ru. Tang balong hagawe galiang te. Ladai keren ya kata ang pi kemulong ba. Sibuang kemu pra lele te kemulong umdon jaka. Long bo plili utu le te. Ni keren sinu pra le tengah pengat sunang tang ka banong ban cu ban supen bij brio supen bang brio. Periolap election tang katu fi galakot. Teh Henry banong gap takabut kami gumta banong ban sinai gi anyi ginun gup tu kami ubar dan dan sabra. Bos lo saya pun sibuk malah nanya kali ini ta. Ta. Dah sapun nasi beda kima, saya lebih deh. Ta.